Kažu kiša će. Koji užas. Ovo sad još nekako i vidi se šta je tamo gore. Gledaj kamiona iz 63. Iz 45. Autobus iz 75. Sad će metro ovda proći Banja Lučki. Najnoviji. Baš me interesuje šta će u centru biti. Ali ovo je katastrofišen. Kako grize u grlu. Odvratno grize. Dobro u gradu i nije toliko. Što me čudi. Sam vidio dobru crnku jednu. Niža od mene zapao glave. Kako je fina, dobra, zgodna, lijepa u busu u kecu. Ali izađe 2 stanice ranije. Još me pogledala jednom, 2 puta, ali ne može još, nisam ja mogao nikako. Nisam imao baš priliku da joj nešto kažem. Nije bilo šanse. Kad će već jednom da olista, da otopli, da sunce vidimo, da nas oigrije. Oigrije, orije. Stvarno što ne znam zašto nema ništa govoriti. Kad ih vidite, opalite im šinjak, izravno rođenje. Evo na primjer, razlog za živciranje. Sretnete nekog strangera i on vas pita odakle ste i vi njemu kažete Istra ili Bosnavka. Ah, yes, I know, Istria. No man, not Istria. Istra. Ja, yes, I know, Istria. Gdje oni nađu to i? Or Bosnija. Ne, man, Bosna. Hercegovina. No, Hercegovina. Yeah, I know. Bosnija. B-O-S-N-A, speluj. Gdje ti je i? Šaban. A kad naši ljudi pričaju sa njima kao yes, Bosnija, je, Istrija, ja. Kakvi kreteni. Natjerajte ih da pričaju kako treba. Fino piše B-O-S-N-A. Nema i Bosnija. Pričaš sa njima, pitate odakle si ti kažeš from Bosnia and Hercegovina. Nisi ti from Bosnia i Hercegovina, ti si iz Bosne i Hercegovine, druže. Kažeš mu Bosna, kažeš mu Hercegovina, kažeš mu Istra. Ili šta već o to, Bosnija. Šta kažeš? U srcu mom samo je jedan dom, jedna republika, Republika Šumska. I sad ja nemam, druže, drugog puta nego ovdje da pičim ovom cestom još. Evo, kuća mi je ovdje dole u ovoj uvali. Znači, pa imam sigurno 1,5 kilometra. A ujutro bude srna. Viš ti koje su to krivine? Isto oko tamo kod tebe, brate. Šugavo je vrijeme danas. Jebote, jedva držim telefon ovdje.
Evo ti džamija. Ferhadija.